Reka mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza inshuti mwakunzi mudukurikiye muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mudukurikiye mu bihugu bituranye by'akarere k'ibiyaga bigari Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, namwe mudukurikiye muri hirya no hino mbaha ikaze. Ni inkuru ibabaje cyane, inkuru y'incamugongo ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Impanuka ikomeye cyane yabereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ni ikamyo itwara lisansi yagonze imodoka ndetse na moto. Iyi kamyo itwara lisansi rero yaturukaga i Nyanza ya Kicukiro yagonze izi modoka na moto mu muhanda werekeza Kicukiro centre. Mu yandi makuru mu buryo bwinshi make mbere ko tuza kugaruka kuri inkuru ku buryo burambuye, reka mabwire ko mu karere ka Huye haravuga inkuru y'uko gitifu umurenge yataye muri yombi akekwaho kudatabara uri mu kaga. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yatangaje ko yataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaniro akekwaho icyaha cyo kudatabara uri mu kaga, aho asanze n'abandi bayobozi batatu ndetse n'umuturage baketsweho uruhare mu rupfu rw'umuntu wapfiriye ku biro by'umurenge. Gitifu yataye muri yombi tariki 21 Ukuboza 2025 nyuma y'uko ku itariki ya 16 Ukuboza 2025 hari abandi bayobozi batatu n'umurenge n'umuturage bari bataye muri yombi. Iperereza ry'ibanze ryafashe umukozi w'umurenge ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Rwaniro, umuyobozi ushinzwe imibereho mu kagari Sedo, umukozi w'urwego rwa daso ndetse n'umuturage bivugwa ko yari yibwe inka, akaba rero bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Muri makuru mbabwire ko brigade y'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF igizwe n'abofisiye n'abasirikare ku zindi nzego basoje neza amahugurwa y'amezi agera kuri 4 yo ku rwego rwo hejuru, arushaho kandi kubatyaza mu bumenyi mu bya gisirikare. N'amahugurwa yabereye mu kigo cya gisirikare cya Nasho giherereye mu karere ka Kirehe. Ibirori byo gusoza amahugurwa byayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ku 22 Ukuboza 2025, byitabirwa n'abandi bayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Muri uyu muhango abasirikare bose bagaragaje ubumenyi butandukanye n'ubushobozi bwungutse. Imyitozo yagaragazaga amayeri y'intambara, imyitozo njyarugamba, kurasa, byose bigaragaza ubushobozi bw'iyo brigade mu bikorwa by'urugamba ndetse no kubungabunga umutekano. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yashimiye abarangije amahugurwa ku bwitange, imyitwarire myiza n'ubunyamwuga bagaragaje mu gihe cyose cy'amahugurwa, abasaba kandi gukomeza kuba abanyamwuga mu nshingano zabo za buri munsi nk'uko yagiye abigarukaho. Ku rundi ruhande abapolisi bato bashya bagera ku 1903 barimo abakobwa 359 n'abahungu 1544 barangije amahugurwa n'imyitozo binjiza muri polisi y'u Rwanda. Abapolisi bashya binjijwe mu mwuga kuri wa mbere tariki 22 Ukuboza 2025 nyuma y'amasomo baramazemo amezi agera ku 8 mu kigo cy'amahugurwa cya polisi y'u Rwanda giherereye Gishari mu karere ka Rwamagana. Umuyobozi w'ishuri rya polisi ya Gishari CP Robert Niyonshuti yavuze ko abapolisi bato barangije amasomo 1903 barimo 40 bazahabwa urwego rw'igihugu rw'igorora RCS n'abapolisi 178 batorejwe mu ishuri rikuru rya polisi rya Musonze, aho bari no kwigira kaminuza mu mashami anyuranye. Yakomeje avuga ko abatorejwe mu ishuri rya polisi rya Gishari batangije amahugurwa tariki ya 17 Mata 2025 ari 1748, abasoje bakaba ari 1725 kuko abagera 23 batashoboye gusoza amahugurwa kubera impamvu zitandukanye zirimo uburwayi n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro za polisi y'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru ndaza kubabwira ko uwitwa Trump yasubiye gufatira ibihugu ingingo zo kutinjira muri Amerika. Uburundi burimo, bamwe nabo bakaba bagiye bafatirwa ibihano. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongereje kandi ku rutonde rw'ibihugu abanyabihugu bavyo batemerewe kwinjira ku butaka bw'icyo gihugu, mu kongera ko ibindi bitanu hamwe n'abantu bafise impapuro z'inzira zitangwa n'ubutegetsi bwa Palestina. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye. Mu karere ka Kicukiro aravugwa inkuru ibabaje cyane, inkuru iteye ubwoba y'impanuka yabaye ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba. Iyi ni ikamyo itwara lisansi yaturukaga i Nyanza mu karere ka Kicukiro yagonze indi modoka na moto mu muhanda werekeza Kicukiro centre. Ahantu mwibuke ko imodoka zituruka ya za Nyanza zikunze kumanuka zikagera Kicukiro centre hariya zikagonga abantu benshi cyane. Ntago ari ubwa mbere, nta nubwo ari ubwa kabiri, nta nubwo ari ubwa gatatu, ni ibintu bibaye igihe kirekire cyane. Ahubwo abantu baribaza n'iki kizakorwa kugira ngo impanuka muri wa muhanda zicike burundu, kuko uyu n'umuhanda umaze kuburiramo ubuzima bw'abantu benshi cyane bitewe n'izi mpanuka za hato na hato zikunze kuba ku modoka zicika feri zigaturuka hariya ruguru za Nyanza zikamanuka zikagera epfo hafi no ku isoko rya Kicukiro centre, zikagonga moto, zikagonga amamodoka, zikagonga abantu benshi bakagenda batakariza ubuzima. Bivugwa ko impanuka ikomeye cyane baye mu ijoro ryo kuri wa 22 Ukuboza 2025
polisi yahise rero yihutira kujya gutabara imodoka imanukaga umuhanda wa Nyanza ya Kicukiro irenze hafi ya Mount Kigali University. Umuturage witwa Iyamuremye Jean Claude waraho impanuka yabereye yabwiye itangazamakuru ko ikamyo itwara lisansi yamanutse igeze hagati ihasanga ikamyo y'umweru ipakiye amagi ihita iyikubita iza mu muhanda w'abazamukaga. Iyo kamyo rero nayo ihita ikubita izindi modoka ebyiri. Ati iriya kamyo yamanukaga iva hariya i Nyanza yageze hano ati kuri muhanda ujya mu banyamakuru. Ati nibwo rero yabuze feri. Ati hari harimo kandi umuvundo muke, abamotari bari imbere yayo n'izindi modoka byose ati yakukumbye. Haturumva moto rero yo ihita ibigenderamo kuko nta kikingira igira. Manzi Derek nawe wari muri ako gace impanuka iba yabwiye itangazamakuru ko impanuka iri mu zikomeye cyane abonye kuva yavuka. Ati iriya kamyo yamanutse irabanza igonga moto zari hafi aho ngaho. Iyo kamyo yari iri imbere ya nayo ati ihitana impanuka. Ati niyo ya mbere ikomeye cyane mbonye kuva navuka. Ababibonesheje amaso bemeza ko umubare w'abagizweho ingaruka n'impanuka ari abatwara moto n'abagenzi bari bahetswe. Kugeza ubu bivuga ko hataramenyekana bakomeretse cyangwa se abasize ubuzima muri impanuka ndetse n'icyaba cyahiteye kugeza magingo ngaya. Gusa inzego z'umutekano zirakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo mu by'ukuri bamenye ngo ni bande batakarije ubuzima cyangwa se ibyangiritse bingana gute kugeza magingo ngaya. Reka tuvuge ngo niba hari abantu batakarije ubuzima, Imana yakire roho zabo kandi dukomeze imiryango yabo yasigaye. Muri rusange ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye kubura umuntu muri ubu buryo. Makuru wajyanye n'ubutabera mbabwire ko mu Rwanda Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside yagejejwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Huye mu majyepfo y'igihugu, aho aregwa ko yakoreye ibyaha. Mu rubanza mu mizi bamwe mu batangabuhamya bavuze ko Beatrice Munyenyezi yagize uruhare mu gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi kuri bariyeri zitandukanye. Beatrice Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Amerika muri 2021. Umwaka ushize yamejwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye ibyaha bya jenoside ndetse no gusambanya abagore ku gahato, ahanishwa igifungo cya burundu. Ibyaha we ahakana akaba yaranabijuririye. Hamwe muri henshi hasuwe na House Hotel Ihuriro mu mujyi wa Butare, ubu ni umujyi wa Huye. Ubushinjacyaha bwifashishije kandi bamwe mu batangabuhamya bagiye berekana ahantu hatandukanye hafi ya House iyo hotel. Mu buhamya bwabo bavuga ko hari barriere itaranyurwagaho n'ubonetse wese mu gihe cya jenoside. Abatangabuhamya kandi barimo uwitwa Saddam ufungiye ibyaha bya jenoside werekanye aho avuga ko hari bariyeri zitandukanye zari aho mu masanganiro y'umuhanda. Yavuze ko imwe muri yajyaga kuryari ishuri rya gisirikare rya ESO École des Sous-Officiers, indi iri kuri Hotel Ihuriro igafunga umuhanda ujya kuri Kaminuza y'u Rwanda. Abatangabuhamya berekanye aho bavuga ko hari icyobo ngo cyajugunywagamo abatutsi bamaze kwicirwa kuri iyo hoteli cyangwa se kuri bariyeri yo kuri Hotel Ihuriro. Umwe mu batangabuhamya yavuze ko yari yihishe ku ishuri y'Abadventiste hafi ya Hotel Ihuriro. Yagize ati igihe nari umututsi wahigwaga narokokeye ku cyobo cyari hano. Ati banzanye kunyica, ngeze hano ati ndabacika ndiruka. Aho hose rero ati hari huzuye imirambo myinshi. Umutangabuhamya Saddam werekanye ibice byinshi cyane ashinja Munyenyezi kuyobora za barriere zari ahantu hatandukanye mu mujyi wa Huye. Yerekanye aho avuga ko hari icyumba cyo hasi, ni ukuvuga cave y'iyo hoteli. Mu buhamya yatanze mu rukiko yavuze ko icyo cyumba cyoherezwagamo abagore n'abakobwa bagasambanywa ku gahato n'interahamwe ku mabwiriza ya Beatrice Munyenyezi. Yavuze ko hari umubikira wiciwe aho akajugunywa mu cyobo rusange nawe amaze gusambanywa. Hari nako Saddam yerekana akayira yise icyanzu avuga ko uwo mubikira yanyujijwemo. Hotel Ihuriro rero yagarutsweho cyane mu rubanza rwa Beatrice Munyenyezi yari yo kwa nyirabukwe Pauline Nyiramasuku wari minisitiri w'umuryango. We n'umuhungu we, umugabo we ni ukuba Munyenyezi Arsene Shalom nabo bari bamijwe ibyaha bya jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda i Arusha, bakaba bafungiye muri Senegal. Urubanza rwa Beatrice Munyenyezi rukaba rugikomeje kugeza magingo ngaya mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Beatrice Munyenyezi rero. Hanyuma nkubwira ko urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza rwakomeje kandi urubanza rw'ubujurire rwa Beatrice Munyenyezi mu murenge wa Rwushaki mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, aho yavukiye. Mu rubanza mu mizi kandi ubushinjacyaha bwavuze ko Munyenyezi wabaga mu mujyi wa Butare mu majyepfo y'igihugu mu gihe cya jenoside yajyaga asubira aho iwabo
ku ivuko agiye mu kiruhuko. Urukiko rwumvise abatangabuhamya bavukana Beatrice Munyenyezi Amerika yohereje mu Rwanda muri 2021 kugira ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside, we aburana ahakana. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize yahamwe n'ibyaha bya jenoside no gusambanya abagore ku gahato, ahanishwa igifungo cya burundu ari nacyo yajuririye. Icyumba cy'urukiko rwimukiye ku murenge wa Rushaki cyari cyakubise cyuzuye abaturanyi, inshuti n'abavandimwe ba Beatrice Munyenyezi iwabo aho yavukiye. Mbere y'uko urubanza rutangira yabanje kandi gufata umwanya barahoberana mu byishimo byinshi. Abatanze ubuhamya babwiye urukiko ko ari bakuru be. Mu Kahigiro umukecuru w'imyaka 74 yahaswe ibibazo n'umushinjacyaha bigendanye naho yari imbere no mu gihe cya jenoside, niba yarajyaga anabonana na murumuna we Beatrice Munyenyezi. Yabwiye urukiko ko FPR Inkotanyi itera mwaka w'1990 babaga irushaki, ariko ko bararaga mu mashyamba ku manywa bakagaruka mu rugo gushaka icyo kurya. Yavuze ko Beatrice Munyenyezi yabaga i Kigali Igikondo kwa mukuru we, ko batabonanye cyane ngo kuko atari kenshi yagarutse ku ivuko mu biruhuko, ngo kuko nta muntu yari kuhasanga. Mu kujijinganya ku bibazo yabazwaga n'umushinjacyaha ndetse n'urukiko, mu Kahigiro yavuze ko yumvise ko Beatrice Munyenyezi yakoze ubukwe ariko atigeze abutaha kubera kuburana amafaranga y'urugendo. Umucamanza amubaje ati wigeze umubona atwite? Undi arasubiza ati oya, ariko narabimenye, hari abavuyeyo bambwira ko atwite kandi yabyimbye amaguru ubwo yari atangiye kaminuza. Mu cyumba cy'urukiko benshi bati umukecuru arabaza ati habaye iki? Umutangabuhamya asubiramo ati nako ku ishuri. Mu rubanza mu minsi kandi hakunze kumvikana impaka, uruhande rumushinja ruvuga ko yize muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, mu gihe we n'abamwunganira bavuga ko atari kwiga muri kaminuza kandi atararangije amashuri yisumbuye. Gusa mu bihe byashize umushinjacyaha yavuze ko Beatrice Munyenyezi atize muri kaminuza, ko ahubwo yitwaraga nk'abanyeshuri ba kaminuza. Muri urubanza kandi hakunze kugibwa impaka z'uko Beatrice Munyenyezi yaba yaratwite impanga mu gihe cya jenoside. Abamushinja bavuga ko batigeze bamubona atwite, mu gihe we n'abamushinjura bemeza ko yari atwite impanga, ko atashoboraga kujya mu bikorwa by'ubwicanyi kandi akuriwe. Mukayishingiwe Saverine w'imyaka 62 n'undi mukuru we watanze ubuhamya yabwiye urukiko ko we yakunze kumenya amakuru ya murumuna we Munyenyezi, anavuga ko yamutahiye ubukwe. Yemeje ko Beatrice Munyenyezi yize mu ishuri ryisumbuye rya Gitwe, akava atwite ajya gukomereza amashuri Butare abana n'umugabo we Arsene Shalom naho bari. Yavuze ko yongeye kandi gutwara inda y'imanga akajya kubyarira muri Kenya, kandi ko abaherukana bari muri Zaire, Repubulika Demokarasi ya Kongo y'uyu munsi ahitwa Nyamyonya, atwite inda nkuru kandi yarabyimbye ibirenge. Asoza ubuhamya yagize ati numva ngo bamurega jenoside, umuntu bateruraga bagashyira mu modoka yarabyimbye amaguru kandi amaguru avamo amazi yari kujya kuri bariyeri ate. Urubanza kandi rwateganyijwe gukomeza ku munsi wa gatanu. Urukiko rukazajya kandi ahahoze hoteli Ihuriro. Mbere mu rukiko kandi hatanzwe ubuhamya bushinja Beatrice Munyenyezi ko yayoboraga bariyeri yari iriho aho kwicirwa abatutsi, ndetse mu cyumba cy'iyo hoteli agasambanyizwa ku gahato abagore n'abakobwa muri jenoside mu mwaka w'1994 nk'uko byagiye bigarukwaho. Ni kuri Madame Beatrice Munyenyezi, kuri Madame Beatrice Munyenyezi kabisa. Mu yandi makuru rero akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko u Rwanda rwasabye ko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya FC23 byasubukurwa vuba, ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano muke mu karere kizashingira ku isenywa ry'umutwe w'iterabwoba FDLR. Byagarutsweho na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta ubwo yitabiraga inama idasanzwe yatumijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni igamije kwiga no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Biruta yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe mu gushaka amahoro arambye n'umutekano uhamye mu karere kacu. U Rwanda rwemera ko amasezerano ya Doha na Washington DC yubakiye ku zindi gahunda zabanje kandi zashyizweho binyuze mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse n'umuryango wa SADC, arizo nzira zitanga icyizere kandi zizeye kurusha izindi zo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere, ndetse kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere.
ashimangiye ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa inshingano zarwo zose kandi rugakamagarira abafatanyabikorwa bose kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yose yamaze gusinywa. Ati muri urwo rwego u Rwanda rurasaba ko gahunda y'ibiganiro bya Doha yasohokorwa vuba kugira ngo hasozwe imirongo ngenderwaho isigaye. Ndashaka gushimangira ko hakwiriye gushyirwa hamwe imbaraga zose mu gushyira mu bikorwa uburyo n'inzego zisanzweho aho gushyiraho izindi nshya kuko byatanga icyuho ku bashobora kandi kuyobya inzira no gutesha agaciro byumvikanyweho. Inararibonye zigaragaza ko gucamo ibice no gushyiraho inzira nshya bitinza ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya intambwe imaze guterwa. Yavuze ko ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo aho kwifashisha inzira zitoranya cyangwa se zidakemura ikibazo mu mizi. Ati guhora ikibazo cya RDC kigirwa icy'abandi ntibizakemura aya makimbirane ahubwo bikomeza gutinza ibisubizo bitewe n'uko ibyemezo byafashwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Icy'ingenzi gisabwa ni ubushake bwa politiki n'ubwitange nyabwo bwo gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho. Yongeye kwibutsa ko ikibazo gikomeye cyane ku Rwanda kidashobora kwirengagizwa ari ugukomeza kubaho n'ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abakoze jenoside kandi ugashyigikirwa n'ingabo za RDC. Ati u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwamburwa intwaro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa na CONOPS. Yemeje ko kutita kuri iki kibazo bigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'akarere. Yashimangiye ko ibibazo bihari uyu munsi ari ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyemeranyijweho by'umwihariko kutubahiriza agahenge. Asaba ko impande zombi zikwiye kubyubahiriza. Yasabye umuryango mpuzamahanga guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye kubaza impande zose inshingano zo kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano zasinye. Yongeye kwibutsa ko mu batumiwe muri iyo nama harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere k'imitwe y'iterabwoba ariko hakaba kandi abashobora gufasha imitwe y'abitwaje intwaro nka FDLR, bityo ko nabyo bikwiye kwitabwaho. Minisitiri Dr Vincent Biruta yibukije ko ku ruhande mu Rwanda rubona nta mpamvu yo gushyiraho izindi gahunda nshya ahubwo akwiye kubahirizwa no gushyira mu bikorwa by'amasezerano Washington DC Doha kuko ibibazo bigomba gukemurwa haherewe ku mpamvu muzi. U Rwanda rwongeye kugaragaza ko rwiteguye kandi rwiyemeje gukomeza gutanga umusanzu warwo ruhamagarira impande zose bireba kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizwe umukono mu nyungu z'amahoro arambye n'umutekano w'akarere. Hanyuma rero mu yandi makuru reka mbabwire ko raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare mu Rwanda igaragaza ko mu gihembwe cya gatatu cya 2025 igaragaza ko umusaruro w'umbume w'u Rwanda wazamutse ku ijanisha rya 11.8% by'umwihariko ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi bizamuka ku ijanisha rya 35%. Ubukungu bw'u Rwanda mu gihembwe cya gatatu cya 2025 bwageze kuri miliyari 5,525,525. Urwego rwa serivisi rugiramo 57%, urw'ubuhinzi rwihara 15%, mu gihe urw'inganda rwagizemo 22%. Sibomana Mutesula uhinga kawa mu karere ka Huye muri 2024 yabonye ko iki gihingwa iyo kimaze gusaza kidatanga umusaruro. Mu biti bya kawa birenga 2,000 afite yasarurwagamo ibiro bitarenze 500 ku mwaka binyuze umushinga PSAC ukorera mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka kuri buhinzi n'ubworozi na NAEB. Sibomana yahawe ingemwe nshya za kawa zo gusimbuza ibiti bishaje. Uyu mugabo yasazuye ibiti bya kawa 1200 muri 2024-2025. 2025-2026 yateye ingemwe nshya 700 zisimbura ibiti bishaje byari mu murima we wa kawa. Ati ntitwari tuzi ko iyo igiti cy'ikawa kirengeje imyaka 30 kigomba gusimbuzwa kuko kikaba kitagitanga umusaruro, ariko NAEB yadukanguriye kugisimbuza iduha ingemwe nshya kandi nziza, inaduha insimburamubyizi mu gusimbuza ibiti byose by'ikawa. Ubu twiteze umusaruro mwinshi kandi mwiza. Sibomana avuga ko igihe batera kawa bashyiraho ifumbire ku buryo igiti gikura neza gifite ubuzima bwiza, kuko iyo tuyishyize ati mu mwobo urimo ibishingwe izamuka neza kubera ko ifite ububobere bw'ibishingwe kandi ikaba inafumbiye neza. Ubwo no kwera neza niko igomba kwera neza. Kuri kawa kandi yeze mu mpera za 2025 ikiro cy'ibitumbwe ihuye cyaguzwe hagati y'amafaranga 1,100 ndetse n'1,200 kandi bizeye ko gishobora no kuzagera ku mafaranga 1,500. Imibare ya NAEB igaragaza ko kawa yoherejwe mu mahanga muri 2024-2025 yinjirije u Rwanda arenga miliyoni 116 ndetse n'ibihumbi 100 by'amadolari Amerika. Mu byoherezwa hanze kandi harimo imboga n'imbuto byo byagiye byiyongera uko imyaka igenda yiyongera. Jean Pomocene Rwagatore
ushinga avoka ku buso bwa hegitari 5 mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gahengeri yatangaje ko yahinze ingemwe za avoka 1200 kandi yize umusaruro mwiza. Ati NAEB yamaye ingemwe za avoka nziza ndetse n'ifumbire. Ubuminga avoka ku buso bwa hegitari 5. Ingemwe yahawe na NAEB zazerekejwe n'ifumbire imborera ingana na toni 15 zo guteresha. Ati nari mfite aho hantu tuhahinga ibihinga ngandurarugo mbona umusaruro uhari n'umwanya mfite bitankundira nshakisha ikintu nateramo ati gishobora kuzankundira kandi kikazajya kima umusaruro binyoroheye. Ni ubwo buryo nashatse ntegura ejo hazaza ndashaka ibintu bizajya bikomeza rero guhangana n'ibihe ngo izuba ryavuye imvura yaguye n'ibindi. Uyu mugabo avuga ko yabonye n'andi umusaruro w'avoka urambye kandi zifite amahirwe yo kwinjiza amafaranga binyuze mu kuzohereza ku isoko mpuzamahanga. Jean Pomosen yasobanuye ko ibiti bye abyitaho cyane hamwe n'abagoronome ba NAEB ku buryo yizeye umusaruro mwiza. Umukozi uhagarariye ikigo Prox Fresh cyohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi witwa Murenzi Ruth yatangaje ko binyuze mu bikorwa remezo byujuje ibipimo mpuzamahanga byashyizweho na NAEB boroherwa mu gutunganya ibicuruzwa byabo bikoherezwa ku isoko mpuzamahanga byujuje ubuziranenge. Yasobanuye ko ubucuruzi bakora busaba kwihutisha ibyo gupfunyika ibicuruzwa, kubikonjesha ndetse no kubijyana ku isoko biri mu biba ngombwa. Ati kwitabwaho cyane. Ati ubufasha bwa NAEB muri ibyo bikorwa ati bidufasha kugeza umusaruro mwiza ku isoko kenshi kandi mu gihe cyagenwe ku bakiriya mpuzamahanga. Ati byubaka icyizere kuko baba bazi neza ko igicuruzwa kizaza kimeze neza. U Rwanda rufite amasoko menshi cyane ndetse rutabasha guhaza, harimo iry'Uburayi rwoherezwamo urusenda rubisi mu bihugu nk'Ububiligi, Ubutaliyani, Ubuholandi, Ubudage n'ibindi, mu gihe urwimishijwe rufite rero isoko rinini cyane mu Bushinwa ndetse no mu Buhinde. Urwumishijwe avoka zifite isoko rigari mu bihugu by'Abarabu ku kigero cya 80%, Burayi no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mu minsi ishize u Rwanda rwashyize umukono no ku masezerano arwemerera kohereza avoka mu Bushinwa. Muri 2025-2026 u Rwanda rwinjije arenga miliyoni 83 z'amadolari y'Amerika mu gihe ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi byose byoherejwe mu mahanga. Muri uyu mwaka wose byinjirije igihugu arenga miliyoni 893 z'amadolari y'Amerika avuye kuri miliyoni 839 z'amadolari y'Amerika 2023-2024, bivuze izamuka rya 6.4%. Muri gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha ubukungu NST2 u Rwanda rufite intego ko amadovize yinjizwa n'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi byoherezwa mu mahanga azaba ageze kuri miliyari 1 na miliyoni 540 z'amadolari y'Amerika muri 2029. Urusenda rero ruri mu byo u Rwanda rwohereza mu mahanga ubwinshi cyane, ndetse n'izi avoka nazo zimaze iminsi zifite isoko ryinshi cyane ku bihugu bitandukanye byo mu karere i Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Reka mbashimire mbifuriza